koje nisu u mogućnosti da dobiju naftu sa Bliskog istoka mogu da kupuju energiju od Vašingtona. Trumpov govor nije zaustavio rast cene nafte, a državne akcije su pale. I dok je Amerika poslala 4 astronauta na put oko meseca kroz ambicioznu misiju Artemis II, američko-izraelska avijacija nastavlja udare na Iran, Liban i Jemen, a raketni napadi Irana na Tel Aviv i centralni Izrael su pojačani upravo zbog praznika Pashe. Koliko će rat sa Iranom trajati? Koliko su dalekosežne posledice tog sukoba i da li bismo na mesecu imali manje problema od onih sa kojima se suočavamo na zemlji? Sve su to naše današnje teme. Evo još par važnih informacija. Američka vojska skoro ostvarila ciljeve u Iranu. Napadaćemo Iran još snažnije u naredne 2 do 3 nedelje, poručio Trump pri obraćanju naciji. Teško oštećen Pastorov institut, medicinski centar u Teheranu. Vrhovni komandant iranske vojske pozvao na spremnost na svaku vrstu napada. Cena nafte tipa Brent nastavlja da dostiže nove maksimume tokom današnje trgovine, a fjučersi se trenutno kreću ka $107 po barelu, što je rast od više od 5%. Naši gosti su profesor dr. Miloje Pršić, vojni istoričar. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Predrag Jeremić, urednik Pinkovog portala. Dobrodošao. Hvala na pozivu. I uskoro nam se priključuje Vlada Kršljanin, diplomata u penziji. Ostavit ćemo i sa njim vezu, pa ćemo negde zajedno svi analizirati upravo dešavanja na Bliskom istoku, Boga mi u Americi, a izgleda i u svemiru. I u sebi. Hajmo da počnemo, gospodine Miloje Pršiću. Verujem da ste ispratili upravo govor, obraćanje naciji američkog predsjednika sinoć, nekih 20 minuta vrlo važnih poruka, nekih poruka koje smo već čuli, ali ono šta biste vi izdvojili kao najvažnije? Pa, pre svega taj govor je gotovo identičan u odnosu na nekoliko dana unazad, ali je, dakle, ostavlja utisak da je razočaran u svoje saveznike, ostavlja utisak, dakle, kontinuitete jedne stalne pretnje Iranu, čak je rekao da će ga dovesti do kamenog doba, a na drugoj strani idemo u svemir i evo oblećemo oko meseca, dakle uspešno. Ja sam mislio da će im se ponovo brod pokvariti jer su odlagali već na jedan let. Razočarane time, pretnje su konstantne oko ovoga prolaza. Čas mu je bitan, čas mu nije bitan, tako da je Trump neodređen. Ja moram da kažem, pročitao si mi reakcija na njegov govor, gde Evropa ostaje, dakle, apsolutno u stavu da to nije njen rat, da Iran odgovara žešće na sve te napade, da na te napade reaguje, odnosno na napade Izraela i Amerike. Dakle, ovo se sve više zahuktava, ne vidi se kraj. Jedini zračak nade je ova inicijativa Pakistana, odnosno Pakistana i Kine, da se to nekako zaustavi. Ali ja bi iskoristio priliku da kažem da je ovo malo širi kontekst i malo druga ambicija Amerike. Dakle, ona je praktično od 2001. zagospodarila Zapadnom Azijom, dakle svim onim zemljama. U svim zemljama ima svoje baze. Samo da se podsjetimo, recimo, Libije, kao što je prošla Libija, pa onda Irak, pa Sirija. U Siriji je doveden čovjek na vlast koji je bio ucenjen i kao jedan od najvećih terorista. Dakle, Amerika malo po malo pozicionira svoj položaj u eventualnoj preraspodeli interesnih sfera. Kad uspjela da zagospodari sa Iranom, dolazi gotovo na sljedeći, dakle, korak je put ka Rusiji, a u konačnom je i obračun sa Kinom. Pre jedno 3-4 dana sam pročitao tekst da je Tajvan potencijalno žarište sukoba, pa je tu u kontinuitetu Japan prati neke tokove, manevre mornarice i jedne druge u Južnom Kineskom moru. Na
traguje da se desi ono što se desilo sa Venecuelom, da se desi sa Kubom. Kuba je, dakle, gotovo 70 godina u apsolutnoj izolaciji. Ona je trenutno gotovo bez struje. Stiže joj u pomoć dva tankera ruska koje su u pratnji ratnih brodova, ali to je svejedno kap u moru, dakle ne može to da popravi neko stanje, ali Trumpove reči su da je Kuba sledeća i sve u svemu spirala rata, spirala zla, spirala dakle sunovrata čovečanstva se ne zaustavlja. Možda je onako dobro da je ekonomski Evropa nemoćna da odfinansira ove tokove dejstava u Ukrajini. Danas sam iščitao to, dakle, ako se to desi, onda je jedini izraz da Ukrajina kapitulira, da odnosno da ove 4 oblasti se priključili, da se proglaše kao nezavisne države, što bi bilo u ovom celom, dakle, problemu dobra stvar, jer onoliko koliko je Ukrajinaca do sada izginulo, to prosto ne može niko da opravda, niti ova vlast koja je od 20. maja 2024. do danas praktično nelegitimna vlast. Sve u svemu, Trumpov govor ništa novo, tu je jedan količnik pretnje, on je sklon da često menja svoje izjave, jednom će rat brzo da završi za 4-5 dana, pa će ga pomeriti za 4 meseca, pa će ga pomeriti tako dalje, da hoće da zagospodari ili da pokupi ono što je obogaćeno uranijuma, ali meni posebno, recimo, gotovo da retko ko pominje, njegov je zahtev od pre nekoliko dana da se zaposednu izvorišta nafte u Iranu, da se time ovlada. I mislim da je tu suština celog rata. Celog rata. Da, celog rata. Gospodine Jeremiću, evo, francuski predsjednik upravo kaže, smatram da bi bilo nerealno pokrenuti vojnu operaciju za otvaranje Ormuzskog moreuza. I sve ovo dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump izazvao američke saveznike da rade na njegovom ponovnom otvaranju. Vrlo nam je jasno. Poslednjih nekoliko dana Trump jasno verbalizuje ono što se negde moglo naslutiti, a to je da ukoliko NATO zemlje, koje su toliko godina negdje zavisili od američke podrške, je i u ovoj operaciji ne podrže, stavlja se u pitanju uopšte zašto bi Sjedinjene države i dalje bile u toj alijansi. Kada kaže Macron da operacija u Ormuzskom moreuzu je nerealna, da li je to više način, pokušaj da nekako smiri, da opravda pre svega ono što je Francuska odlučila, a to je da ne da svoj vazdušni prostor? Ili zaista smatrate tako? Ja sam očekivao da će prvom noćašnjem obraćanju Donalda Trumpa, da će on proglasiti pobedu i da će se krenuti u razgovore i normalizaciju ovih svih odnosa, međutim nismo čuli tu najavu. Sa druge strane, čini mi se, džaba što je Emmanuel Macron rekao to, čini mi se da Trump opet se uzdao u svoje partnere iz NATO-a i da pokušava još jednom da ih pozove u taj sukob i pokušaj vojnim putem da se otvori Moreus. On je i naglasio tu u Sjedinjenim Američkim Državama ne treba taj Moreus, da je treba Evropi, da Evropa sama treba da se izbori za to. Sada mene plaši vest koja se je pojavila upravo pre nekih možda pola sata, to je da je Velika Britanija Starmer zakazao sastanak 35 zemalja Evrope gde će se govoriti o načinu i modalitetu na kako da se otvori taj Moreus, kako bi se nafta neometano cirkulisala, to jest ti brodovi. Mislim da je upravo to, možda i Trump izvršio pritisak na premijera Britanije da se krene da kažem, u šor sa partnerima iz NATO-a kako bi vojnim putem krenuli. Ali posle, ali tako?
posle otvaranja. Valjda je Trump rekao da im ne treba kad oni to završe. Ne. Ovo je ovom sastanku, znači ja verujem da je to pokušaj izazivanja NATO intervencije u tom delu Irana. Naravno, Trump očekuje čim krenu i nastavak na ne bi ni Trump govorio da će ih vratiti u kameno. Očekuje širenje te alijanse zajedno s državama. Postoji sigurno ono što nije za javno, što mi nismo čuli. On ih je sigurno i uslovio i postojanjem SAD-a u NATO-u i finansijskoj pomoći, jer da nema finansijskoj pomoći finansijskim davanjima koje Sjedinjene Američke Države daju, jer da nema tih davanja NATO davno ne bi postojao. Inače, ovakav NATO kakav jeste, on treba da se transformiše. Tako da se plašim da ćemo mi dugo čekati na ovaj mir. Da, u ovom kontekstu što je sagovornik dobro rekao, dakle, Ormuzski more, dakle, taj prolaz je, dakle, teritorija koja nije međunarodna, ona pripada teritoriji Irana. Prema tome, svaki atak, svaki upućivanje kakvih brodova, pokušaj da se to na silu otvori, to je, dakle, već produžetak rata i tek zaoštravanje rata. Dakle, to nisu međunarodne vode, to je šire negde oko 30-33 km, nije ni bitno. Prolaz kroz Moruz je 3x2, odnosno 3 km u jednom pravcu i 3 km u drugom pravcu. Oman se javio kao potencijalno da će da brani zajedno, tako da će to mnogo više da se zaoštri. Da dodam i ovo, koliko do danas, koliko do 12 sati, do 14, Švajcarske koja je neutralna, ne dozvoljava prostor, radikalni su recimo Španci, Italija i još nemamo odgovor Bugarske, da li ona prihvata da se, mada su u bazama u Bugarskoj stacionirano dosta aviona, američkih aviona, prema tome ne verujem da će lako da se pridobije recimo fakta da krenu u ovaj rat, jer taj rat je, bez obzira koliko mi sada voleli Izrael ili mrzeli Iran ili jedno ili drugo, nije ni važno, dakle je neopravdan rat. To je, dakle, rat koji nije ničim izazvan. Iran nije pretio, Iran nije nikoga napao, Iran ne pripada evropskim zemljama, ni Iran, ni Izrael ne pripada evropskim zemljama, a stalno je u okviru toga. Prema tome, ja bih stavio u kontekst, niko ne pominje ovo što radi Izrael sa Libanom. Recimo, to je da li je Hezbollah teroristička organizacija ili oslobodilačka vojska koja štiti, recimo, stavite u kontekst zahtjeva Irana, reparacije, broj 1, onda garancija da neće biti ovakvih intervencija, drugo, dakle, da garancija jedna da se obezbeđuje, nesmetana eksploatacija svega toga i u taj kontekst je stavljen Liban, da se i o njemu razmišlja. To je nekada bila gotovo Švajcarska, zapadna Azija. Evo da uključimo u naš razgovor, sa nama je tu i Vlada Kršljanin, diplomata u penziji, kao što rekoh malo čas. Gospodine Kršljanin, dobar dan, dobrodošli u program. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, za početak da se osvrnemo zapravo na izjavu Trumpa sinoć. Cilj je vratiti Iran u kameno doba. I sada imamo, evo danas, jednu paradoksalnu situaciju, dva potpuno različita pola, kaže vratit ćemo Iran u kameno doba, a oni su sinoć lansirali, jel tako, upravo svoju posadu koji će obleteti meseci, vratiti se nazad, nešto što je velika stvar prosto i za čovečanstvo i za našu istoriju, a onda na drugom delu sveta potpuna razaranja. Kako vam to izgleda? Prvo, ja bih istakao to čemu je Trump u svojih 18 minuta govora posvetio samo prvi minut, a to je slanje te misije kosmičke da ponovo obiđe mesec. Plan je da se ponovo ljudi tamo iskrcaju, ukoliko su se zaista 69. iskrcali, ali u svakom slučaju
to je pravi put i ostaje da se nadamo da će Amerika kao jedna moćna i potentna država pronaći pravi put u budućnost. Jer ovo gde je sad zalutala i čemu je Trump posvetio ostatak svog onako pozorišnog govora o običaju, priča o vraćanju u kameno doba nam je dobro poznata, jer ne znam da li se vi sećate, mladi ste, ali mislim da smo mi prva zemlja koju su oni vraćali u kameno doba. Žalosno je što takve motivacije postoje i kod jedne političke ekipe za koju smo verovali i još uvek uprkos svemu verujemo da je drugčija od onih koje su poslednjih decenija vodile Ameriku. Međutim, ta ekipa je upala u jednu istorijsku klopku čijih razmera ni sama nije svesna. Zapravo, Amerika kao takva je produkt veoma sumnjivih i spornih istorijskih snaga ujedinjenih u okviru Velike Britanije kao prve globalne imperijalne sile u istoriji čovečanstva, na koju se zapravo Amerika nadovezala, čak nesvesna onoga što predstavlja. Kad gledamo suštinu ovog rata, trebalo bi da primetimo jednu stvar koja nije u našoj javnosti mnogo poznata, a to je činjenica da je 17. januara ove godine objavljena izjava patrijaraha i poglavara crkava u Jerusalimu. To su praktično sve hrišćanske crkve, naravno protestantskih je jako mnogo, pa ne mogu biti sve, ali ona za region reprezentativna evangelistička luteranska crkva Jordana i Svete zemlje je takođe prisutna uz sve ostale pravoslavne, rimokatoličke, jermenske, kopske, etiopske, maronitske, znači sve hrišćanske crkve zastupljene na visokom nivou u svetoj zemlji su osudile hrišćanski, takozvani hrišćanski cionizam kao jednu štetnu ideologiju i u najmanju ruku opasnu za hrišćane u svetoj zemlji. Mi vidimo da u jednoj koaliciji, znači cionisti na čelu Izraela i hrišćanski cionisti na čelu Amerike kreću u ovaj rat, nesvesni da je taj koncept zapravo smišljan još u 18. veku u Velikoj Britaniji. Dakle, na prvi pogled mi imamo jedan raskorak između Trumpa i Britanije i drugih evropskih sila koje ne podržavaju ovaj rat, a u suštini mi imamo istorijsku situaciju da su zapravo oni Trumpa u taj rat gurnuli sa nadom da će da se surva u tu provaliju i da će izgubiti vlast i na taj način prekinuti svoj pokušaj da promeni američku politiku. Jedino na taj način mogu da razumem uzdržanost koju za sada pokazuju Rusija i Kina prema svemu ovome što se dešava. I ima još jedna krupna dimenzija Trumpovog govora. Ja nisam očekivao da će on noćas da proglasi kraj rata, ali je zapravo ovo njegovo obraćanje javnosti, za razliku od brojnih drugih izjava koje on daje novinarima, bilo u ovalnom kabinetu, bilo u avionu ili na drugim mestima,
svakodnevno. Ovo je obraćanje naciji, ovo nije konferencija za štampu. Znači, on je imao poruku da saopšti naciji. Saopštio je naciji da su glavni ciljevi ovog rata postignuti, da će on možda par nedelja još potrajati, ali da praktično ono što su hteli da postignu, oni su već postigli, sad će još malo da pritvrđuju to što su postigli. Dakle, on priprema američku javnost ovim obraćanjem da će taj rat uskoro da se završi. I to je zapravo jedina dobra strana koja se vidi u ovom njegovom govoru i, kako da kažem, ostaje svima nama koji to posmatramo da se nadamo da će tako i biti. Hvala vam mnogo. Evo, dok mi govorimo, uživo smo slikom upravo u Bejrutu, u Libanu. Pre par minuta oglasio se i premijer Libana, Navav Salam. On je ocenio da je situacija u Libanu veoma kritična, jer izraelska vojska nastavlja napade na jug zemlje, pogoršavajući krizu raseljavanja. Salam je naveo da su raseljena lica, kojih je trenutno više od 1 milion, glavne žrtve rata sa kojim nemaju nikakve veze. Također je izrazio podršku Libancima koji su ostali u južnim selima, obećavajući da će država učiniti sve što je potrebno da im obezbedi osnovne potrebe. Evo, kažem, uživo smo slikom u Libanu, vidimo kakva je situacija. Gotovo čitav region Bliskog istoka zahvaćen je ovim, između ostalog i Jordan. Hajmo da pogledamo kako je izgledao iranski napad na Jordan. Videli smo kako je izgledao napad. O čemu se radi ovde? Prvo, Jordan, jasno nam je. Jordan se držao dosta dugo po strani, ali on je potpuno, njegova poklopljene, praktično da upotrebi taj termin, sa zapade, tako da on ne odudara od ove politike, veoma je poslušan. Dakle, posle onih silnih arapsko-izraelskih ratova, Zapad je primenio jednu, dakle, mudru politiku, pa je potpuno smirio, ne javlja se više kao protivnik Izraela ni u kojem slučaju. Sjetite se ovo koliko dugo traje sukob oko Gaze i oko obale, tamo oko palestinske teritorije. To važi i za Egipat u dobroj meri, ali one sve druge zemlje, dakle i Jordan pripada u tim zemljama, sve imaju, dakle, eks-teritorije ili američke teritorije na kojima se nalaze baze. Sad je Katar, recimo, izašao iz toje opcije, povukao se na neki način, da Ujedinjeni Arapski Emirati su potražili saglasnost Saveta bezbednosti da se uključe u rat na strani Izraela i Amerike. Ovo se sve više usložnjava. Sada, da se osvrne malo na govor, opet na govor Trumpa. On je rekao u onom 12-dnevnom ratu od pre 6 meseci da su uništena nuklearna postrojenja, da ne može Iran da nikako dođe da stvori ovu atomsku bombu. Najednom se pojavilo da nije uništeno, da ima 400-500 kg obogaćenog uranijuma, da je potencijalno da se napravi 10 bojevih glava koje predstavljaju veliku opasnost, pa njegova rečenica, dakle, dugo su oni ubijali, dakle, gotovo 40-50 godina su ubijali, a nije to sinoć izdao, nego ranije je rekao, sad ja ubijem. Rečnik Trumpov je potpuno ne pripada diplomatskom, dakle, nikako ne pripada toj sferi diplomatije, modela komunikacije, to je nikako, gotovo svaka njegova rečenica je pretnja.
Dakle, ako on kaže da će da nastavi, oni vode proksi rat, da napomenemo da su u toku prebacivanje američkih jedinica ka Iranu, ali to je sve minorna snaga u odnosu na potencijal koji može da bude. Verovatno je ideja, a ako mu je ideja, to mu je ideja, da zaposedne naftna izvorišta nafte, da zaposedne i ovo ostrvo gde se ona prerađuje, dakle se transportuje, to ostrvo je, dakle, gotovo neosvojivo i da prebaci tu ne 2, nego 5000 vojnika ne može da im obezbedi nikakvu, vojnički govoreno, nikakvu logistiku da bi oni mogli tu da ostanu. To je potpuno jedna ravna teritorija, nije velika, nekih 20 km, ali su priobalje je veoma stenovito sa oštrim strenama i tu nije samo jedno ostrvo, nego ima još 2 ostrova i gotovo jednake veličine. Pokušaj da se nešto uradi sa nekom kopnenom operacijom, da vas podsjetim, 1999. godine imali su ogromne snage pripremljene u Albaniji. Albanija je učestvovala te godine recimo u agresiji na Srbiju, i ništa nisu uradili, dakle nisu se usudili napraviti kopnenu operaciju sa neodgovarajućim snagama. U našoj teoriji vojničkoj odnos agresija odbrana je 3:1, minimum 3:1, odnos snaga kojim ovog momenta recimo Iran raspolaže sa oko 1.000.000 vojnika plus recimo ona revolucionarna garda, a ubijanjem ovog ajatolaha gotovo da su dobili onaj motivacioni aspekt nemerljiv, dakle ujedinio ih je tako i ne verujem da može bilo kakav uspeh da ostvare. Sama konfiguracija Irana je visine, dakle gotovo da je opasana nekim planinama od 5 do 6 hiljada, vrlo malih ima prostora gde bi moglo da se ubace jedinice. Unutar samog Irana postoje neke površine koje recimo kao gore naš Pešter i tako dalje, gde bi moglo da se napravi neko desantiranje, ali ako ste ubacili vojnike u to grotlo, onda to znate čemu je ishod. Dakle, zaključak je, Trump je shvatio da je uleteo, da li je uleteo onako neoprezno ili je morao zbog afere Epstein ili zbog pritiska Izraela, to sada više nije bitno. Verujete da je zbog prikrivanja Epstein fajlova? Da, prema tome ima mnogo fajlova koji govore o njemu samom o tome, ali da ne nagađamo u vezi toga, nego da stavimo u prvi plan, dakle, onu geopolitičku dominantnu temu i ambicije Amerike je da zagospodari zapadnim delom Azije, da otvori put ka Rusiji, dakle, to bi bila sledeća pravac dejstva, i to je u konačnom, jer Kinu smatraju kao najvećim protivnikom, obračun sa Kinom. Sada, malo pre smo čuli da je naš sagovornik rekao da se Rusija i Kina uzdržano ponašaju. Da li se ponašaju? Mislim, sasvim logično i sasvim razumljivo da se tako ponašaju, ali ne zaboravite da je pre 3 dana Lavrov rekao da je ovo neprimereno ponašanje, da nije upotrebio siledžijsko, ali je rekao da je to jedan neprimeren rat, dakle žestok rat za energente, i ako to povežete sa doktrinom američkih država, da imaju ideju, plan, dakle program još iz 2001. godine da zagospodare sa preko 50% izvorišta energenata u svetu, da praktično dominiraju i diktiraju pravila igre, ili ako ne dozvoljavaju da se Evropa poveže sa Rusijom, da se tu olabavi malo, dakle, taj odnos, jer je zategnut, Evropa neće te energente, plaća druge energente 3 do 4 puta skuplje, i rečenica Trumpa glasi: nećete Rusku, ne možete, kontrolisat će Severni tok 1 i 2, ali oni će ga kontrolisati i oni će prodavati to. Dakle, sve vam je u interesu i sve vam je u jednom klasičnom, jer pogledajte, Amerika je osvojila dobar deo sveta. Ako zagospodari sa Kanadom, ako zavradi sa Grenlandom... Evo, poslali su jednog Kanađanina u svemir. Molim? Poslali su jednog Kanađanina u svemir. Da, pa dobro, nema veze, ali oni imaju trvenje sa vladom Kanade zbog toga što Kanada hoće da ostane samostalna, neće da bude
jedna još zemlja u okviru Amerike. Prema tome, ona moralna doktrina koja se odnosila samo na Severnu i Južnu Ameriku je prevaziđena. Ovo ide dalje ka osvajanju sveta. Osvajanju sveta. Isto šta nas negde nalaze, dolazimo do informacije i to često i naši analitičari ističu, ta budućnost NATO, moramo samo da se vratimo na sekund tu zašto. Jer evo Macron kaže, kritikovao je izjave američkog predsjednika Trumpa na račun NATO-a, ocenivši da kontinuirani negativni komentari potkopavaju suštinu alijanse. I evo, pre nekih pola sata Donald Tusk, premijer Poljske, kaže pretnja raspadom NATO-a, ublažavanje sankcija Rusiji, ogromna energetska kriza u Evropi, obustavljanje pomoći Ukrajini i blokiranje kredita Kijevu od strane Orbana, sve to izgleda kao Putinov plan iz snova. Kako vam deluje ova izjava Donalda Tuska? Odlično ste to tačno rečeno tako. Sigurno da je sve to na mestu. Želja je prvenstveno, Trump je biznisan čovek koji dolazi iz sveta kapitala, da gleda zemlju ili novac njegov da odlazi na finansiranje organizacije gde oni najviše tu doniraju. Oni samo i prije nego što je postao predsjednik, on je govorio da mora da se transformiše NATO alijansa ukoliko želi da opstane. Sada možda negde ulazimo i u taj period, vidimo da NATO zemlje više neće da slušaju Sjedinjene Američke Države i onda imamo tu jedan veliki problem. Ali sigurno je da je ovo borba oko naftnih polja, udar na Iran, gde bi oni ozbiljno imali još jednu zemlju, jer 1/5 ide od te nafte ka svetu i gledaju, znači da oni drže, šta su radili sa Venecuelom, znači kidnapovan je Maduro, govorili su da se radi o narkokartelima, o jednom čoveku koji dopušta da se narkotici slobodno kreću ka Sjedinjenim Američkim Državama, a sve znači oni nisu imali nikakve dokaze. Tu optužbu za narkokartel su skinuli kad je stigao u New York. Ali je bilo sumnje, tako su uništavali brodove, tako je, da bi opravdali svoju akciju, oni su govorili sumnjaju. Zbog čega onda ne pustili? Dakle, model delovanja Amerike je prepoznatljiv. Napravi se jedna priča, ajde, ja ne mogu da zaobiđem ono što nama uradili 1999. godine, o nekoj humanitarnoj katastrofi, toliko količnih laži koje je izgovorila recimo zapadnoevropska diplomatija, a prednjačila je Britanija i prednjačila je Nemačka, od Fischera, od Sharpinga, od Schroedera, od Kohla, neverovatne neistine. Dakle, Nemci su objavili, ja posjedujem te knjiga, ako ima... Da uključimo mi gospodina Kršćanina, ako možemo samo na sekunde, da bi on dao naravno svoje mišljenje o ovome. Čuli ste verovatno šta sam rekla, šta je napisao Donald Tusk upravo na X-u, kaže, evo da ponovim, pretnja raspadom NATO, ublažavanje sankcija Rusiji, ogromna energetska kriza u Evropi, obustavljanje pomoći Ukrajini, blokiranje kredita Kijevu od strane Orbana, sve to izgleda kao Putinov plan iz snova. Pa komu je taj san ostvario? Pa ono što moramo uvek da pomislimo kad želimo da analiziramo bilo koju pojavu u savremenom svetu, to je da se svet promenio. Znači, zapadne sile su u očajanju, zato što gube supremaciju koja je trajala 5 vekova, a koja je u 20. veku bila u jednom trenutku, koji je, nažalost, nas udario po glavi, bila skoro potpuna. Ona je u međuvremenu, i mi smo tome doprineli, jer smo svojim otporom, kako da kažem, podstakli i Rusiju i Kinu da se ubrzano prilagode toj novoj situaciji, i one su zapravo u tome potpuno uspele, stvorivši novi svet, kako ja to u svojim knjigama volim da nazivam, dakle, jednu novu istorijsku epohu u kojoj dominiraju principi humanistički, principi onoga što zovemo tradicionalnih
duhovno-moralnih vrednosti zajedničkih većini civilizacija, osim delu zapadne civilizacije. To je onaj deo koji je stvorio hrišćanski cionizam, koji je stvorio Hitlera, koji je nas bombardovao 99. Tu nema nikakve razlike. To je civilizacija zločina, znači koja svoju moć ima zahvaljujući ratovima, pljački, ubistvima, zloupotrebama ljudi svih vrsta. I to se sad nastavlja pomoću društvenih mreža, svim mogućim vidovima otrovnog zamajavanja ljudi i njihove zloupotrebe. Međutim, ta, kako da kažem, zapadna anticivilizacija, ona kontroliše samo 1 milijardu ljudi na planeti, dok 7 milijardi čine onu svetsku većinu koju predvode Rusija i Kina. Tako da, s obzirom da njima ne ide, izgubili su trku i više nikad ne mogu da nas sustignu, zato što je naš metod kreativnosti i saradnje neuporedivo efikasniji od njihovog metoda ubijanja, prevare i zločina, onda oni naravno u tom svom krahu vide nekakvu ruku Putina ili ne znam koga koji eto nešto tu ih je začarao ili nekim tajnim sredstvima postigao. Evo, moram samo da vas na sekund zaustim, jer zašto? Evo, stižu nam nove informacije. Evo, i zamolila bih vas da prokomentarišemo. Citibanka naredila je svojim zaposlenima u Parizu i Berlinu da rade na daljinu, tačnije od kuće, s obzirom na veliki broj terorističkih pretnji američkim bankama, pre svega u ovim gradovima. Da li je to ono o čemu smo govorili, čega smo se plašili kada je počeo rat u Iranu, da je možda i činjenica da se i demografija u evropskim zemljama promenila i da sada zapravo ti ljudi čine većinu u nekim delovima upravo u tim zemljama i evo sada da prokomentarišemo ovu vest. Zabrinjava poprilično. Mislim, to verovatno jeste jedan od razloga za strah Evropljanima da podrže Ameriku u ovoj ratnoj avanturi, zato što imaju ogromnu količinu novodoseljenih muslimana na svojoj teritoriji. Međutim, nije Iran izvor terorizma, međutim... A čekajte, kako nije izvor terorizma? Svi ga optužuju da finansira i Hamas i Hezbollah i Hute, iračku miliciju. Svi ga za to optužuju. Kako vidite da nije sponzor terorizma? Znači, postoje šiitske snage u regionu koje su prijateljske sa Iranom. I to je i Hezbollah, to su i jemenski Huti i tako dalje, koji su spremni da zajedno sa Iranom ratuju i da verovatno tu postoje razmene i kadrova i sredstava i tako dalje, ali to još nije terorizam. A čekajte, ima i hrišćana svuda, ima hrišćana i ovde, ima hrišćana i tamo, pa se ne udružuju na takav način. Zašto se oni udružuju na takav način da imaju bukvalno svoju paravojsku? Ne, oni nemaju paravojsku, oni imaju vojsku. Aha. Vojska, zato što su izloženi izraelskoj agresiji od 1948. godine. A Izrael je stvoren zahvaljujući britanskoj Balfourovoj deklaraciji iz 1917. Znači, Izrael je sredstvo, zapadna oligarhija drži pod kontrolom Bliski istok. To je jedna zločinačka organizacija, ja se izvinjavam svima koji veruju drugačije ili koji misle da je nama Izrael prijatelj. Ne, mi smo prijatelji jevrejskom narodu, a izraelska vlada je neprijatelj sopstvenog naroda. Ona sopstveni narod gura u smrt, sukobljavajući ga sa pazite,
Iran ima 192 miliona stanovnika zvanično. To je jedna od najstarijih civilizacija na planeti, ekonomski moćna zemlja i sad vi ulazite u rat sa Iranom. Pa kakva je to ludost? Na osnovu čega? Na osnovu priče da Iran kojem religija zabranjuje da pravi nuklearno oružje i za to je izdao, znači jedna od retkih religioznih država zvanično na svetu, koja ima specijalnu naredbu svog verskog vrha da je protivno religiji praviti nuklearno oružje. Oni taj Iran optužuju da pravi nuklearno oružje. A čekajte, njihova glavna parola godinama od tada, baš o čemu govorite, jeste smrt Izraelu, smrt Americi. Pa kako onda to da im religija nalaže da to nikako ne sme da se radi? Eto, ja bih rekao smrt Americi 99. godine. Molim vas lepo, Amerika je izvor sveg zla na ovome svetu u poslednjih 100 godina. Da li je neko ubio više ljudi od Amerikanaca? Ko je jedini upotrebio nuklearno oružje u svetskoj istoriji? Znači, mi smo ponekad skloni da se divimo nekome samo što je moćan. Ja neću da se divim Al Caponeu. Dobro, hvala vam. Evo, pridruži nam se opet gospodin Pršić. Oštro, moramo komentar. Pa, ja mislim da sve izjave, dakle, predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa podležu jednoj ozbiljnoj, recimo, analizi, odnosno kritici. Ekstremne su. Dakle, ekstremne su. Da vas podsjetim, pre izvesnog vremena, oni su ubijali, dakle, prošli 45 godina, sad ja ubijam. Pretvorit ću Iran, dakle, dovešću ga do kamenog doba. Prosto neprimereno. Ako tome dodate da je agresija potpuno bespravno, bez ikakvih međunarodnih institucija, dakle, samo na zahtev, grunuli su 28. februara, a da vas podsjetim, pre toga traje sedmicu dana, gotovo 5 dana traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Država. Sve izjave u vreme tih pregovora su afirmativne. Pomaka ima, gotovo da smo na dohvat ruke, da se to zaustavi, da se prestane obogaćivanje uranijuma i u fazi pregovora vi napravite jednu agresiju. Dakle, to je potpuno neprimereno. Ili u prevodu, to može da se kaže, dakle, na neki način su amortizovali ili olabavili budnost Iranaca kad su napravili agresiju. Onaj količnik oružanih, dakle, raketa koje su ispali, preko 11.000 meta je pogođeno. Ako su prve 2 Tomahawke pogodile, prva je pogodila praznu školu, onda su saznali da su učenici pomereni u drugu školu i ubiju 170 ili 165, nije važna ta bitna brojka sada, ali je činjenica da su gazili školu i decu. Istoga dana su pogodili sportski centar gde je rukometna reprezentacija Irana vežbala, dakle trenirala, 29 sportista ubili. Da li je to bio vojni cilj? Nije bio vojni cilj. Da li je ovih nekoliko hiljada meta koje su pogođeni i razorene, da li su to vojni ciljevi? Nisu. Pogledajte rečenicu. Uništili smo mornaricu, uništili smo vazduhoplovstvo. Juče je Netanjahu rekao da smo razorili sve energetska postrojenja, odnosno raketna postrojenja, lanserne rampe i da nemaju više čime da gađaju. Jedno sat vremena nakon toga Iranci intenzivno su napravili gađanje. Koliki je količnik obmana, koliki je količnik laži, koliko je iza svega toga, dakle ponavljam, stoji jedno pomeranje, dakle, ili dominacija svetom, ili jedna da omeđe prostor koji oni kontrolišu. Sve do granica sa Rusijom, sve do granica Zapadna Azija je pod kontrolom Amerike i pod kontrolom Zapada. Dakle, ta politika ekspanzije, ta politika pretnje, ta politika, ako uporedite
a to redovno sam čitao kao čovjek koji se bavi tom nekom problematikom, njegova izjava i u prvom mandatu neće nametati vlasti, neće menjati vlasti, neće namenjati ratove, završit ću rat u Bajdenov rat za 24 sata, uradit ću to, nasuprot njegovo postupanje apsolutno, dakle, odudara od svega onoga što je rekao. S druge strane, vi ste imali pre 3-4 dana u Sjedinjenim Državama, ja mislim da je negdje oko 9 miliona demonstranta izašlo na ulice. Dakle, to je ogromna masa. Postavlja se pitanje da li su sami Amerikanci zadovoljni sa ovakvom politikom, recimo Donalda Trumpa. Da li on odudara od te? Da li je on prinuđen da tako se ponaša? Ali kad on kaže rečenicu, citiram ga, ovo su trebali da završe moji prethodnici, a sad je došlo na mene da ja završim taj posao. Koji je to posao? Da li je to stvarno posao kad kaže Izrael, dakle, stalna pretnja Izraelu je postojanje Irana. Stalna pretnja Sjedinjenih Država je postojanje Irana. Da li to treba da očistimo jedan narod sa lica zemlje? Da li to treba da obrišemo? Da li ima tu išta normalno u diplomatiji, u humanosti, u politici, kako god hoćete? Dakle, ovo je jedan klasičan, nepravedan rad i ovo prvo nije ničim izazvan. Nijedna zemlja NATO pakta nije napadnuta, Americi nije prećeno i sada. Ako vi pogodite teološke univerzitete u Iranu, dakle srušite i potpuno, srušite i neke škole ili akademske institucije. Pa dobro, Iran je rekao nakon toga da je legitimna vojna meta za njih svaki univerzitet i fakultet na Bliskom istoku. Dakle, nakon toga, dakle, to je prosto revanš. Ti meni, ja ću tebi. I da ponovim i ovo. Iran je, ne branim ja Iran, ali je logično, pazite, mi smo 99. godine... Ali moram nešto da vas pitam, evo kako biste vi sad, da ste vi, mislim da ste u poziciji Izraela, kako biste se vi suočavali, obračunavali sa Iranom, imajući u vidu sve karakteristike pre svega njihove vlasti, režima, njihovog ophođenja i prema njihovom sopstvenom narodu i onoga što oni su nekako godinama govorili u javnosti, kao otvorenu poruku. Dominanta, konstanta u diplomatiji, odnosno u rečniku izraelskih zvaničnika je da je Iran stalna pretnja postojanju Izraela. Da, to smo slušali, jasno. Ali isto i sa druge strane da je Izrael pretnja Iranu. Da je pretnja Iranu. A sad ako vam kažem da je sve islamske ekstremne organizacije apsolutno finansirala i koristila u svoje interese, evo recimo Al-Kaidu, ko je stvorio Al-Kaidu? Ko je stvorio Islamsku republiku? Ko je stvorio muslimansku braću? Ko je njih eksploatisao? Ko je eksploatisao teroriste u Siriji, da je sada čovek koji je bio jedan od najucenjenijih terorista u svetu, mislim da je glava njegova procenja bila na $10 miliona, čovek koji je sada premijer. Da li je razorena Sirija? Ko kontroliše naftna postrojenja u Siriji? Amerika. Ko kontroliše i ko crpi naftu iz Iraka? Opet Amerika. Ko kontrolišu? Dakle, sve je ovladano tim svetom. Prema tome, to kad bi imali kartu ovdje ispred sebe, vi možete polako da pomerate i jedno čišćenje teritorije. Pomerio sam se na zapad, to je čista teritorija koja meni pripada. Da li pretnjom, da li pretnjom ratom, da li ucenjivanjem. Ovo što je sada Keir Starmer pokrenuo da spoji, da ukupi 35 zemalja, tvrdim vam da to ne može ništa da promeni. Razlog. Dakle, koliko je Rodriguez, odnosno premijer Španije, on je izračunao do zadnjeg centa, ako bi odvajali i 2% za potrebe finansiranja vojske, koliko se to odvaja od programa za stare, koliko se odvaja za škole, koliko se odvaja, dakle, i zaključak. Mi nismo u stanju to da uradimo. Ne, jasno je to, ali mnogi, kad ste spomenuli Španiju, Pedra Sančeza, mnogi kritikuju Španiju sada. Sigurno ste videli taj slučaj, pretpostavljam, za 25-godišnju devojku koja je bila žrtva silovanja, a da upravo oni koji su to izvršili su na slobodi, a ona je ubijena. I mnogi govore da, oni jesu, imaju tu socijalni moment vlada koja brinu ljudi, ali postoji velika borba s migrantima i svako ko je bio u Španiji zna da to više nije ona zemlja koja je bila. Oprosto da se nadovežem. Dakle, da li vi mislite da je Iran
zamislite da probudi one spavače koji su po Evropi ili po Americi. To sam želela da vas pitam. Dakle, Jer dok ste vi otišli na sekund... Da li bi se zapalila i Velika Britanija ili Britanija, samo umjesto ona velika, da li bi se Evropa... Pogledajte, vi imate kvarton u Parizu. Da li je to razlog zašto su još uvek statični u svom odgovoru? Ne može. Da li se plaše? Evropa nema potrebe, nema opravdanja da se uključi u ovaj rat. Dakle, Ormuzski moruz je prohodan. Iran naplaćuje... Za koga? Za prijateljske zemlje. Dakle, Indija je dobila da može da transportuje naftu. Doduše, Indija je napravila jedan presedan, pa je poslala ratne brodove u pratnji tih tankera, što nije trebalo da uradi. Prema tome, pazite, svaka zemlja koja je prinuđena da se brani od apsolutno asimetrine, neverovatne agresije. Jer Amerika ratuje sa distance, ona ratuje raketama, ona ratuje avionima ili angažuje živu silu drugih zemalja. To je doktrina njihova. Oni su posle Vijetnama, gde su doživjeli fijasko, nikada nisu pogasili da su izgubili taj rat, a izgubili su ga. Posle Somalije, gde su ih, recimo, ljudi tamo, prosto ružno da kažem, ali jednostavno oterali kao i povukli se. Posle Afganistana, ako se sećate šta je bilo, prema tome je to tako. Kako se radi? Kako je Maduro otet? Šta je Maduro da vas podsjeti? A čekaj, šta je sad u Venecueli? Mi smo malo to izgubili iz vidokruga. Jedino što smo imali kao priču odatle je da se ponovo vijori američka zastava u Karakasu i takođe da će se u Americi ponovo zavijoriti venecuelanska zastava. Kakva je sada situacija u Venecueli? Da li imamo bilo kakve podatke o novcu? Da li je ta zemlja dobila konačno novac od svojih energenata koji su je na neki način bili obećani, jer ni pod Madurom ta zemlja, kao što vidimo po standardu prosto svega života, kod njih nisu bili onoliko bogati koliko zaslužuju s obzirom na bogatstvo. Evo, da, na izvorišta. Evo, gospodine Jeremiću, kakva su vaša saznanja? Pa nećemo mi imati saznanja o novcu sigurno. Da li će im taj novac biti isplaćen, apsolutno nisam dobio neka uveravanja da bi rekao da, bit će isplaćen. Trump je tu video ono što je urađeno za vreme prethodnika Madura, to jeste da su te naftne kompanije nacionalizovane, ušao je da kažem, u sistem njihovog vraćanja, pošto su vlasnici bili Sjedinjene Američke Države, koje su ih kupile veoma za jeftine pare. Doduše, ta oprema je bila dotrajala, pa su oni, da kažem, finansijski ušli u to što su je obnovili i opet su crpili naftu i naravno da nijednoj to zemlji ne odgovara i ona je nacionalizovana. Pa lakše bi se vratilo to nego što će se vratiti nafta. Koliko je novaca Amerika potrošila za da kažem, rekonstrukciju tih naftnih platformi. Ali dobro, Trump je video jednu mogućnost, ušao je tu, ponovo uzeo to u svoje ruke, nego mene interesuje jedna druga stvar što mi nemamo saznanje. Venecuela je imala potpisan ugovor sa Ruskom federacijom, gde su vlasnici tih platformi bila i Ruska federacija. Međutim, o tome se sada ne govori, ćuti se da su jednim delom Ruska federacija. Sad, ja ne znam na koji način će to biti nadomešćeno Ruskoj federaciji, jer je neko morao održavati. Verujem da je Rusija ušla u dil sa Venecuelom kako bi se održavalo sve to. Međutim, to se sada ćuti, naftu iscrpljuju Amerikanci i nastavit će. Da. U Americi je otvorena, dakle, izgrađena nova, dakle, postrojenja za preradu venecuelanske nafte. Ona je teška u odnosu na onu naftu koju imaju Amerikanci iz škriljaca koju dobijaju. Dakle, podigli su novu... I kvalitetnija. I neuporedivo kvalitetnija. Dalje, Amerikanci su zaplenili 2 tankera koje su bilo upućene iz Venecuele za Kubu, da pomognu Kubi. Ta 2 tankera su prebačena ka Americi. Onda 3. Ako je u strategiji Amerike da ovlada sa preko 50% energentima, dakle nafta, gas u svetu,
onda vam to znači da ona postavlja uslovi da ona dominira u svemu tome. Ako kaže ona da nam je sledeća Kuba, to je gotovo, dakle, zamislite ovaj svet koji nije nikada gotovo podigao glas protiv da se zaštiti kubanski narod od takvih sankcija. Setite, vi ste mlada osoba, ja se toga dobro i prošlam kroz to, 90. godine kada niste imali gotovo ništa, kada smo na flaše kupovali benzin ili naše samoposluge radnje gotovo bile prazne. Kakav je to atak na jedan narod, pogotovo recimo i sam Iran. Isto to važi, dakle, bile su naftna postrojenja u američkim rukama, doveli su u Iranu čoveka koji je isto nacionalizovao 53. godine to, krenuo je da finansira u infrastrukturu Irana, on je smenjen, doveden Reza Pahlavi koji je doveo narod na prosjački štap. Smenjeno je 79. godine sa teokratskom vlašću. Dakle, Iran je stara civilizacija, minimum 6000 godina. Dakle, narod koji je jedan od najobrazovanijih naroda na svetu. Ljudi, dakle, Iranaca ima najviše u Americi kao IT stručnjaka. Ljudi koji su, dakle, bili pojam za arhitekturu, pojam za astrologiju, dakle, to je jedna stara civilizovana nacija i da se razumemo, zamislite sada, pogledajte kako se prave modeli da bi se na neku zemlju atakovalo. Pogledajte sada, neću da politiziram i nije mi stalo do toga, ali pogledajte kako htio da upotrebim termin siluju, kako maltretiraju Srbiju i srpski narod. Kako sada pritiskaju, kako hoće da, dakle, ne daju ti, obećali su da ćete primiti u Evropsku uniju. Ali čekajte, Evropska unija, NATO i to, čekajte, evo mi sad gledamo ovde da se nekako stvari menjaju. Poslednje vesti, Rute sledeće nedelje ide u Vašington. Rute nekako vrlo vešto daje izjave koje idu na ruku Trumpu, ali suštinski izgleda da NATO sam, prosto zemlje članice, to neće slediti. Šta očekujete od tog sastanka? Vrlo važno. A inače moram da kažem samo, demokrate u Americi su potpuno poludele. Oni sad govore da će, ako oni opet dođu na vlast, ostaviti Ameriku u NATO. Eto, i da iskoriste ovaj trenutak da pokažu neku alternativu. Recite. Ništa, vidjet ćemo prvo kakav će dogovor biti. Ja, znajući Sjedinjene Američke Države, ne govorim o nikakvoj kopnenoj ofanzivi. Da, to sam isto htjela da vas pitam, da. Ali, znajući Sjedinjene Američke Države, mislim da će nagovoriti zemlje NATO da uđu u neki vid bombardovanja ili pojedine zemlje, tamo gde imaju mogućnost za uslovljavanje. Ko bi to uradio? Ko bi bombardovao Iran s Amerikom? Njima, znači, ko bi bombardovao? Ko je bombardovao nas? Ko je jedini odstupio? Grčka. Jedino Grčka. Znači, jedino Grčka je. Oni su krenuli pa je posle su razmislili. Evo šta može da se desi. Može da je pod lažnom zastavu da naprave napad na one baze, britanske baze na Kipru i da pod tim izgovorom recimo da se krene u jednu takvu intervenciju. I samo trenutak, ako mogu, ono što su oni očekivali, taj Blitzkrieg da se ubije versko rukovodstvo i to, oni su verovali u narod Irana koji je izašao na ulice, jedan deo, koji je očigledno finansiran njihovim novcem. Verovali su da će ubijanjem rukovodstva kako verskog i državnog to promeniti uz žrtve koje će biti Iranci, a ne Amerikani. Moramo, režija mi govori, moramo na reklame brzo. Vraćamo se. Novi ukus limunska trava. Ono nešto C što vredi probati. A kako vi čuvate vaše srce? Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3.
Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu. Abela Farm. Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers Sleep-ins, my other shoes are useless. With Skechers Sleep-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Sleep-ins. Imate sindrom nervoznih creva? Imamo baš snažno rešenje za vas. Enteromint. Potpuno bezbedan i razvijen po švajcarskoj formuli. Klinički dokazan. Enteromint. Za smiren stomak i miran dan. Marlenka. Medene kuglice od Marlenke. Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju Balkan Music preko App Store-a, Google Play Store-a i App Gallery Huawei. Uživaj u pesmama koje voliš i aktiviraj paket preko MTS portala. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS. Reci juhu kad vidiš Podravka supu. Reci juhu kad je toplo u trbuhu. Juhu. Reci juhu za bistru. Samo reci juhu za Podravka supu. Napravi supu. Stvori osjećaj. Prepoznajete li nekog? Kad sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi. Jer smo totalno drugčiji od drugih. Jer smo totalno drugčiji. Onima koji su svoji, a naši. Za sve naše različite ukuse. Quattro. U svakom ima nešto posebno. Ovako, vodi do ovako, Brad Pitt, bit će tvoj štit. Satoni, Pitaroni, gde to vasa, tu je vasa. A kad čuješ da sam sirena, to sam ja, sirena Milena. Jelo meduza s tobom kruži, ruke ti pruža da se druži. Mene traži, samo kaži, voda, voda, vodica. Voda, voda, vodica, nova avanturica. Novi ukus limunska trava. Ono nešto C što vredi probati. Dan počinje pre nego što sunce izađe. Dok grad još spava, mi već radimo. Jer vest ne čeka. 9 urednika, mozak, informacija. Oni odlučuju šta je važno, šta je istina, šta je sada. Oni ne prate događaje, oni ih oblikuju. Uvek na terenu, na svakom mestu, u svakom trenutku. Dok drugi traže priču, oni su već njen deo. 8 voditelja, 8 lica, jedna istina. U studiju pod svetlima, uvek fokusirani, spremni da vam prenesu ono što drugi tek saznaju. Zajedno čine srce kanala koji ne spava. Mi smo vesti. Uvek prvi.